whakalo whalai atu hanei hado tolu do walatala tutupu ke lata ia moe pō ua nei. Whakamua onong fuluma tolu e pasene he tau pisinisi he matakau pisinisi he motu e Chamber of Commerce ne talia e lau tolu ke liu hawhangi mo e whakaatai tu tangata ke whenonga mai ki Niue. Koe tau manako he whakatuwhono ke kamata e tau whakaholoanga quarantine free travel he matahiku he mahina ha pe lila. Talahau mai e takitaki he matakau pisinisi he motu ko Catherine Papani, koe onong fuluma ono e tau pisinisi ne whakawhanu e lau tolu e tau huhu ki ai. Mō lea e 50% ne tali ke he tau huhu nei. Talia e onong fuluma 3% he tau pisinisi ke he tau pulenga ke e whakātā e tau tāngata whenonga e vēwa mai ki he motu kai 3.5% ne nāka i talia. Pe he whalu kua lata ke whakātā ni ke tau tangata Niue ne ranofu he motu ko New Zealand ke mai ki he motu kai whakatali e tau tūlisi pālangi. Talia he lau lahi e tau pisinisi nei ke whakātā e whalu tangata ke o mai ki Niue ka e manako lau tōlu ke iloa. Ko e whahia mōli e whahi malolo senu he motu mo e tau whahinga hoa whakatu whono ke tali atu mo le veke tau tangata he motu mai he ngā ngāo ko visi hong fulmahiva. Ononga fuluma 5% he tau pisinisi ne pehe ka hawhangi mo e whakātā e tau tangata whenonga mai ke he motu he mahina a pelila tō whakangofua mo e whakātā e lau tōlu e tau tūlisi nei ke he tau pisinisi a lau tōlu. Kai tōlung fulmaone pasene he tau pisinisi ne pehe, koe manako ni a lau tōlu ke whakafua atu ke he tau tangata no nofo he motu. Pehe whalu, mitaki fōki e hā kua mai langa, ko lau tōlu ni ne ko mau e tau huki pui pui, ka whakātā ke o mai ki Niue, kai tū mau ke sivi a lau tōlu ni o mai, ke iloa koe nā kai ta mai lau tōlu ngā ngāo. Whitungu fulma 5% he tau pisinisi ne talahau, nā kai la whai whakatokaanga lau tōlu ke lata ma tau le vekianga, pue tau pui puianga ke he ngā ngāo ko visi hong fulma hiva. Pe he whalu hane whainga hua ki ai, kai koe laulahi kua manako langumatai ke tā langa i tau whakatokaanga, ke tau puipuianga ke lata mo e tau pisinisi halau tolu, koe tau COVID-19 safety plans. Koe mahina kua mole ne talahau he lilifu pale mia ko Dalton Tangelangi e tau manako e whakatuwhono, ke kamata hawhangi ke tau pāsesi ke mai ki Niue kai nāka i no nofu pui pui, quarantine free travel ke kamata he matahiku he mahina hape lila. Pe mai a Catherine Papani, koe tau kumikumianga nei he matakau Chamber of Commerce, kua whita ni he whakatūtala mo e whakailoa atua i ke tau ofisa he whakatuwhono e whahitapu e kamale. Taha e whaianga hau ne whakahoko ai he aho lotu e whahitapu e kamale, ke hawhangi mo e whakamunuina ai e taha whale fōu ke he whahinga hua takatakai motu, koe tau whakaholoanga nei ne whakatupe ai, ke tau whakaholoanga tumua ki whanua ki he ulu ulu, hanei a sana sione holo me tau walatala ia. Koe whakalaulahi o whisa he whahe takatakai motu ne tālanga paua ki ai he tau mangaha kua male, ko hawhangi ai ki he taha whaianga haulahi ki he aulutu he whahe tapu kua male. Ko tokolonga e tau tekitaki he tau whahenga hua, mo e tau kui hani sila ni mo Stalia ko whakalataha ai. Hanei e taha wala he whakamatalanga li lifu ki pule esa mona inu ki he tau whakahaloanga he aho. Tungani he whamatala atu he takitaki lahi hama mo e tau takitaki ne ua. E mahuenga he matanga hua nei ne kua hawhangi ai he aho nei. Si tuku e tau nawa mo tau kaue ki atua he langi, a kua mai ki a ia ke whaki mai e tau munuina longa ki he motu ha tau tōru me mai ki ai e kaina nei ki he hawhangi he aho nei. Tunga ia ki he tau whamatala ki he kaue lahi ki he tau tangata mai me tau matakau ne kua whakatupe mai ngā hua ki tā langa e kaina nei o e tulo. Pia fōki hākua tau whakaue lahi ki he takitaki e whahi takikai motu haden tā langi mo haua kau ngā hua. Si au e manapulahi a koe ki he whaholanga nei po ke whakalaulahi anga he whale nei. Anei ko whakamori ma takitaki ki he mga nei. Si amamnai ki au ke mua mai e tau ngā hua mitaki lahi. Ke lata ia mo hea tola mut, mai he hawa whahinga hua, mo hea mtola tau matakau ne ngā hua o loa. Whamatala whoki e takitaki ulu whakatonu he tau whahinga hua, tu whungasia koe pulotu Dr. Josie Tamate, mai whakamahino ia e tau whakatokaanga he manako ki e whai ofisa ke ngā hua kia e tau tangata ngā hua he project tumua ki whanua ki he ulu. Pehe a ia ko e tau whakaholoanga tāmata he mahina a pelila he tau ua hawhi me honfun maono kai uka e puhala ke lali ke maua tupe. Pehe e ulu whakatonu he whainga hua ko Hayden Tālangi ko malikisi hake tau numela tangata ngā hua ke he whainga hua.
Ka matahe ono kai kua tokon fumalima tua ia lau tulu he mga aho nei. Whakalataha atu fōki ke he tau se anga nei, e uru whakatonu whakamua he whahe takatakai motu, ko ia ko iki pule he mga aho nei lilifu ko sauni tonga tule. Kua kau whakalataha ia mo iki pule he potaanga he tau koloa tu fungasia lilifu esa mona ainu ke hele e ka pihi mo he whongia i e whale. Kua whiwhili ai he palemiago lilifu ko Dalton Tangelangi e ke pule he maanga ko la Kappa, ko lilifu ko John Omposiakia, ke eke mo iki pule langomatai, ke he iki pule he whahinga hoa infrastructure, nga hua ai ke he ono i mahina. Kua whakailoa ai he ofisa he iki pule he whahe infrastructure, he whahe taupu ka male ko tawhanga whau nei he lilifu ko John Omposiakia. Nā kai whou e lilifu ko siakia ke tonga hua he whakatawhano, ko ia koe e ke pule hala kapa he tau tahe awhi hiwasau hiwung fulumaono ke he tau ua awhi moi lima. E ke whokia ia mo i taha komisina he matakau pulinga hua he whakatawhano, mo i lahi whoki hana ngā hua ke whahinga hua papiliki he tau tau ka longa atu ki tua. Koe mga aho nei koe whakahingoa ai e whahinga hoa papiliki koe Ministry of Infrastructure. Tala hau mai e iki pule ko Crossley tātui, mi taki lahi whiwhilianga nei ke whailango matai e lilifu ko siakia ke tau whakatoka ngā hua mai he whono iki pule ke he whahinga hua, ke lango matai fōki ke he tonga hua ko lango ia kia ia ko iki pule. Ko lilifu ko Crossley tātui, ko ia fōki ko iki pule he tope, mo lahi atu fōki hana tau whakawhikawanga ke tau whakahaloanga fōu ke he Ministry of Finance and Economics. Pe he whakailoanga he iki pule ko tātui, ko tau whiwhilianga ke whailango matai ke he taunga hua he iki pule, ke tūmau e whalanaki he tangata he motu ke he taunga hua he whakatawhano. Ha kua longa lahi e taunga hua, kai toko ngā hoa e tangata ke fua e taunga hua, si tausea e tau whiwhilianga pe he nei. E whakahoko e taha tuwha-tuwhaanga pale he pungi he māmiha ho nei ke lata ia mai tau whetoko he wangahau Niue ke he tau whakaonganga he tau tekenolofo ko e TikTok ia ko e tau whakaholoanga he komisina he matakau komisina wangahau Niue mō taonga Niue. Kau tū ai e matakau lolongo he aonga whakamahani ke he whetoko wangahau Niue nei. Hanei Saraya Mangawa mo i tau walatala ia. Toko walu ni alo tolu ne tau se tau ate ki whangaku ke lata mai whetoko tekenolo wangahau Niue. Ko lau tolu ia ne mau e tau pale, kau tu e matakau lolongo he aonga whakamahani, tu ua Saraya Mangawa mai whahinga hua leo, mai tu tolu e matakau tōtou hata makau tonga. Nā kai tokolonga ne whakahuha lau tolu e tau ate ki whanga, ke he hau whalaile he whahitap kua mole, tunga he whawhasi mai he komisina mai taonga Niue ki ai. Koe mena haia, asi whakaholo e lau tōle mga aho ke tuku mai tau ata ki whanga, ke he tau social media, ke ha hunga fua mai niawhi, koe aho mahui ngā whoki ke whakamanatu e tau urua ki wangahau, he tau tangata hei lalolangi. Tala hau mai a Sifa Ioane, he komisina mga hau Niue, kia PCN News, na kai whau e tau whakaongaanga, he tau tekenolo ke tau se tau ata ki whanga ku pehe nei. Ai whau e da mena nei, whitani he kisia me tau se takalanga, kai koe ai ni mo nei ka ke te mai ke pota whakalataha ke eke ia mo tau whakaongaanga ke he ki loto he tawaonga ki loto i whafo i kō ka ke whakahohoa ke te tangata ke whakaonga i mga Niue he tautou. Tala hau mai e Lucy Laufoli, mai he matakau he aonga whakamahani, ne kau tū, pese ni he sepe tau mga aho he whahitap kua mole, kai lali ni alau tole matakau he aonga whakamahani, ke tau se halau tola ata ki whangaku, ke whakahu mai whaitoko nei. Tu mau ni ke mitua mai, lele ke fuaki ke tau whanau e tau tufonga mai tau pulote mga Niue. E lai whakau e ke matakau, ko tau seu se whakaroanga ni ke lata mo Niue nei, New Zealand, Australia, me whalu motu fuke ai, la rolang. Hanei alau tolu e matakau lolongo he aonga whakamahani, mai halau tolu ata ki whangaku, ne kau tū ke tau whetoko tekenolo, mga hau Niue nei. Ui ke whai he mapu, ui ke whai mata, sini liu wala tolu ki kaina. Ue roi maholi, loto e la loto, ne haka e one. Ui ke whai he mapu, ui ke whai mata, sini liu wala ua ki kaina. Tae se pulupulu I loto he la loto, ne
whai e ma pui ke whai matau si liwa ia ki kaina. Tata atu ke hongflu mau e awhi e tau tupene kua maua ai he matakau community he tau matakainanga tonga he motu ki halau tōlu a tau whakaholoanga tutuli tupe he au whaiu me whahi tau pui kua mole. Mana koe matakau tonga community ke tuko atu tau whakaue ke tau tangata he motu kua kau whakalataha ai ki halau tōlu tau whakaholoanga tutuli tupe. Koe tau whakaholoanga ke lata mo tau masamasa ke lea ni tupu ai ke he motu ko tonga he aha mfumalima he mahina i anuali. Talahau mai lau tolu ne tau se tau whakaholoanga tutuli tupe nei, koe whae se au limunga furu e tau pileti kai, ne whakafua ai ke commercial centre i a loto a lofi he awha yumu. Lawhiki ai e tau tupe fua ki he tau tangata ke he aho, mo e tau whakafua he tau inu. Koe tau whakaholoanga karaoke mo e kuli ne whakahoko ai ke he pō, ke he whale kuli he matakau tā whapolosea, mo ai tahe awhi me whangfu mataha e tau tā lā. Koe ango fua he whahita pua moale ne whakailoa ai ko molea e uafu mawha e tau awhita la ke he taha pepa tupe ko whakatū pauaki ke lata mo e tau langamatai nei ke he whale tupe Kiwi Bank. Koe aho whaiumu e kua mole ne o atu e tau leo leo mo e pā ai e uafu i loto lofi ko Sir Robert's Wharf ha kua sei tomo e whalo tau whanau he o atu ke koukou ke he uafu ka e kisia kia e kua loka lahi e tahi. Liu ni e whahinga hua leo leo ke hātaki ke tau tangata he motu ka loka e tahi si aua o atu ke koukou. Pehe mai e hukui taki leo leo ko Brent Ioane koe awhi whaiumu kua mole ne kua maua mai taha ongo ke he tau leo leo ke o atu ke he taha le kua ke he wāfo. Kua tawhea e ai e whalu e tau whanau kua o atu ke koukou ka e loka lahi e tahi ke he wāfo. Pehe e hukui taki leo leo ko e whakaue ke he whalu tangata ke he wāfu e tau mga hoia ko i loa e tau mana ke tau se mo e lango matai ke ta hake mai e tau whanau nei ki lunga. I loa ai BCN News ko e mga aho ne ta hake mai lau tōlu ki lunga ko a lole lahi mo e nā kai whahia ki whawhangu. Pehe e hangai taki leo leo ko Brent Ioane ane mai nā kai no nofo e whalu tangata ke he wāfu ke lango matai tō whai mena tupu ke lea ke he wāfu he awhiawhi whaiumu kua mole. Liu ni e whahinga hua leo leo ke whasia ki atu e tau hātakianga ke tau tangata he motu ki aua o atu ke ko tahi ka kisia mo i loa kua loka i tahi. Ha kua lahi e uha lolo he tau mga aho nei, kua whakailoa mai he takitakia he aonga tukolunga ko Charles Ioane, kua nā kai mai ke whakaonga e male i paliasi he whahita punei. Kua whakakisi fōki hāna tau manatu, ke he tau mahani whakahanoa he whalu tau tangata ke tolo i tau vewe, mo e toka hifo ai fōki tau vewe, ke he aonga. Si pia fōki ni e tau mahani ula tapaka, whakahanoa ki he whanua aonga. Hanai sana se oni holo me tau walatala ia. Talahau mai uru whakatūnu ko Charles Ioane ki he BCN News, nā kai mitaki e male he aonga hā koe uha, mua atu e tau matakawi ne toka e tau motoka. Pehea ia kua lata e whanua he aonga ke lewe ki whamitaki ke lata mai tau whakahaloanga mahuinga tunga e tau whiua sipote. Ka afua e whahita punei tō liwa e whanua male ke ha whangi. Ka koe mga aho nei ko manako e uru aonga ke whakamanatu atu ki a tau tōlu, mua atu ke he tau matakau sipote ke kumi whoki e taha matakawi ke tau se hamtōlu a tau whawhau sino. Ke hao whaiu me whahe tau pui kua mole ne whakahoko ai e tau whetoko lagapi tau amo koe Open Mixed Touch Tournament ke he malena i Paliasi. Toko hongflu maua e tau matakau ne whetoko ai ki he tau whiua he aho, kai toka ni e tau whikau ki he matakau a lofi mākou, tu ua ai tuapa prototype, tu tolu tama awa taha, mo e tuwha ai a hakupu. Hanei Soraya Mangawa me tau walatala ia. Tokolunga e la, mai lahi e vela he aho ke tau whiua lakapi tau amo Open Mixed ke whanua aonga i Paliasi. Vela fōki tau pele he tau mtakau osi mai he tau maanga halofi, tuapa, tamakau taonga, awasele, hakupu, mutalau, liku, mola kepa. Kana kai hokosia osi alo tōru, tunga tau mtakau halofi mako, tuapa, prototype, tama awa, taha, mo hakupu, taha. Ka tā mai he aho, kau tua e matakau ha alofi mako, tu ua e matakau ha tuapa, mai tu tōru a tama awa, taha. Tō whakahoko ai e Under 21 me Masters Mixed Touch Tournament ke aho whaiumu he whahita punei ke whanua male he aonga tokolonga Niue.
whakau e ke tau wala tala sipote ia. Ke whakau sea ke tau tolua tau wala tala mai a whiawhinei mana tuku e hoko mai e pātoni he patuiki whiwhine ke motu he angofua he whahi tapuka hau. Hākua ukalahi e tau puhala o whenonga he tau mga honei. Ko e tamai he pusi ofisa, mo e toka ke he lewekianga he Palestini he matakau spote he motu ko maru tālangi ke he whitu e aho. Ato lioa ki atua e pātoni ki New Zealand he aho whitu he mahina ha masi. Tō whakapuloa e tau tāla ki he pātoni he nofo ai ki he motu nei ko Niue he tau wala tāla tutupu he whahi tapuka hau. Kai pia tau tōlo tau wala tāla tutupu ke lata e me pūli he pōnei. Kia manuine pō na nofo au.